Wayne vaccine. Bun grip kat tin haba page hagi khobor bat social media. Marway. Ngaju perkat gumnu kain ngin dekat yakin kijing Sangma today reviewed the COVID situation in the state, and the government has decided to extend the lockdown in Shillong and East Khasi Hills till June 7. Few relaxations have been allowed this time. Some banks and post offices will open from Monday but with limited staff. In other parts of the state, containment measures kejing pat kejing kulahan kejing bun kejing mut kejing perkat kumnungin le ban laj na kani kendai na ka bohong bawat u doktor katna ka ko ya thia ula ong ba kendai pu kendai persen ni kendai pu kendai na ka sispa ke bayam covid kim dai na covid Schnapp trong một nón xanh khi mà là cái bên rất là xong được cân cân này đi ngàn mai cái đầu kim mai chứ cái đầu cái gì số tôi cho anh xem cái gì số tôi cho anh xem cứ muốn được xong được cân makasih ini kalau itu dia kalau kami kembang ini apa buat nanti kita di apa penyambung kesaga social distance data kamar bun ki beduk mat ki bajenjar ki du jingkerman let's see tanu kan play kalan dan kieng ki bamyo ya kabam ru ban henry dan pa nakatugan ni ki besngau artatian ya kani ka jingpang let's see kadai ka bashutak apak sarkar katruaman etika bun ni gilong yeng kentat namar kem sngau tikna kem sngau yahab kem sngau dai pat kam tam ya kejik penbor ka sarkar hamala marway ngala perkhat balesi kan bhang ya ka sarkar pat kum juru ya ka health department bahkan ai ka awareness program dan ni kejing pensyai ya ki babin bomdan kejing nang jing tem let's say kita nak kejing siir kejing duk jing kerman let's say kita nak kejing so artatien yo kan lam ya ki sya kejing ka babakla perlok bien bepeng bat bayoi ya kini jing bat jing jinjar isong lodu jing kerman ndrai ngis scam ba blai undon rangkat ini doai ini ken mau yu apa dengan kini kijing jinjar perlok bien ngam sutu ngim tip ya kejing mut kejong ni vaksin habang page bayu ya bapun ki video ki beri ki artatian let's ngimtip kalong ke basisya ni ngimtip kalong ke badai nrai akwa bah sarkar jongi kan ai ke jing pensyai kan ai ke awareness ke papiang bat habang page bayu ya ke video ba per dap dan ke jing tiang dap dan rejing artatian habang pay yagi news bagi social media
te pai ba ye padam do jikerman ngai scam yang sayok ke jing syai yang doai hublai lagi scam do sarkar kan ai ye ke jing syai berarti kenang pengila banyo ye ke jing kerman empat ye ke jing shngai ya ke emang salah blai